Penampahan galungan subepa, iwayan muntik buwung jani nampah celeng. Ane ulian mekeda dua celeng ane ubuhe uli 6 bulan ada ane ngemaling. Kejadiannya ane di Banjar Ambang, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan. Ane ngaitang kejut di sisen glogor kucetne ada isen basang celeng ane meberarakan. Ulesne mekeda dua celengne tampahe di sisen glogorne teken ane ngemaling. Uli informasi ane bakatange, kejadiannya ento awalnya tepukine ajak muntik Senin 5 April sawetare jam 6 wita. Dugas ento imuntik lakar ningalin celengne di glogor ane johne 100 meter uli umahne. Kaden lakar nepukin ubuhane, imuntik laut nepuk glogorne sube puyung. Konden suut penasarane, korban nepukin isin basang celengne meberarakan. Korban ngelaporan kejadiannya ento ke polisi. Kapolsek Pupuan AKP Iketut Agus Wicaksana Juliawan ngorang, celengi ento sube mekelo ubuhe lan batne sube sieda sekilo. Pihaknya sube nyelidikin lokasi kejadian lan meriksa saksi-saksi. Tim Bale Express ngelaporan.